Isuang dat Alkitab haranoroy tandot karay titi sayra dat puasa. Halip ya megalidi nga okoni ko kamoyon dat ato ko bilod puasa dat sayra-ira. Dia na po kailan sa kira puasa ko mo ni kita daw nga pasanong lagi mangku. Mano pa dati intangayom isuang dot it panambarasan iti na puasa nga haro nagi karait dot mamurimon to kadi kapurimanan ditulun dit asusa nagalihilod dombokon it asusa da kakanakanan iati nga kapuriman dot kukuro purimanan dilo om haroy matigya kasanangan iti kamoyan dat mamurimon itit opurimanan da tulun da suway sayra no po dat ay kombal to kapuasa kapuriman to kati kamoyan doloson om hirinad asaraw ta kandala tulun-tulun dat it asusa nila dat kanutit kakanakanon moydah da iati nga haradaan dati kamondat no kadidam malayo di kaperimanusiaan da sayrad kapuriman to kadniya galidi. Matius 9 ayat 14 gisom dot 17 hapadam 4 gisom hapadam turu. Hal berpuasa. Rikot na di murid-murid di Yohanes kuma Yesus om minoboros. Nakura dia hai om tulun parisi berpuasa. Nga ila napot murid-murid duham amu. Ayat 15. Simbar di Yesus kumadiolo. Haray nangkud inapay kaum balutan dit pengantin da kusay berduka cita. Ni jadi tit berduka cita amu otood antakan dat inapahit pengantin da kusay dinga miampai diolo. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Nga orikot na patimpu ina pandahit pengantin da kusay di ngayon nando mantad diolo om antakan na pandadihom puasa nando yolo. 16 ay sasangulon pia moy panampal. Jadi manampal la dusun ay. Tidak seorang pun menambal secarik kain. Dat sakirana di inapay kain di nga apa humurak om nakalaid tu sakira napod ngon di siya tampalo inapanday rasuki di nga ahurak om gumayo hindi pahurak. Ayat 17 paingka nagiti kamayan dat anggur iwagu amu ngon pasuango dahiri kantung kulit da inakalaid tu sakira na pod iodi nga inapon dahit kantung idihom ahurak sayra na pon ahurakam inapon dahit anggur wagu di nga asawog am inapon di kantung idi nga akon naging dat ahurakin da nga inapay anggur wagu man po pio dahil kantung got wagu hindi kantung nga hurak hindi anggur nga kopi.
intangan na po di dati lat taluha kamoyan di Tuhan Yesus sila bila nga kumoyso iti kamoyan dat pangantin. Ano pod hiti nga sakira na pod ina pa'y pangantin ako sa di nga miyampay di kagumuan iyala na po nga otood. Sa irahan na po dad kapanaw nanday pangantin dat pusay. Tu mampay gan dadit pangantin dat tando. Misiso okay? Katangkiad na naman tadi di kagumuan. Nga hirin nandat o purimananin da dialo it ay atagakan. Kapurimanin dat atagakan. Bara sa padusun da suway nga oyongaw ka. Sunyi oyongaw. Tuana di siyo hino ka. Antakan na panda diham. Puwasa nando ka. Ika mo yun da kumoduo nga iti kain. Iti na po kain da wagu. Apo na hurak nga ay say may panampal. Ina po itampalan nga ini kain da lahid. Di man na may panampal iti kain dat ay sa po na hurak. Nga sa kirad ikain da lahid nga no tampala di wagu. Ano di kago kapitimbang. Tu wagun da hitiham. Lahid nga di susway. Ina pa'y kumatalo nga iti kantong. Labi kurang di kain na kamanila. Ina pa'y kantong nga lahid. Sera na pasuangan ni dit anggur wagu. Kung di kailam ako kurati kaman da anggur hiti dati nga. Ina pa'y kamay nilam. Ila na pa anggur wagu nga. Inila ko kaman dat onsom lagi. Haro acid. Mangikisin do. Ngon na pa di suangay kantong nga lahid nga akon na gidid ahurak. Moid aarubati anggur di ham pasuangan dia di kantong nga wagu. Supaya di anggur pinasuang nga aasawg di kantong nga amo ahurak. Mantadet taluhat naraitan nila dila, naraitan ni Tuhan Yesus. Papakita dat ay kamoyan na padila ila nga iti kamanda timpo masa waktu